Dokotela Mnguni siyakubingelela. Awu siyavusela dokotela njani? Hawu siyaphila njengosheleni. Cha akuningi engizile namhlanje. Ngithe ake ngiphuthume. Because ngiyabona umonakalo owenza online. Abanye base bengifonelile bazoconfirm esesikhulume nabo ku WhatsApp nasemafonini. Ispecial dokotela noma akho wathi akusona special. Yeah. Kodwa wathi wenza for abantu abawu30 kuphela. Abazothwala. Ufuna abantu abathi wena ngiserious ngifuna umcebo uzobathwalisa straight. Ngicabanga ukuthi umhla ka22 kuNovember. Yeah. Okay, idate u22 November izoba khona la screenini. Ngifaka fana number dokotela ukuze abantu bayibone kube lula. Le account number yes ukuze bayibona abazoyisebenzisa ngagcina sekuthola ivideo isi-editiwe sifaka account number bangayazi. Account number siyifaka ukuthi niyibone enizoyisebenzisa nini enifuna ukuza. Nokuthi sithi abafaka ama donation. Abantu kodokotela 1 iziningi inkulumo ezibe khona. Bathi ba interested bayafuna ukuza but bezwe ukuthi for free. Bagcina benga understandanga ukuthi yini for free dokotela. Dokotela loku free lapha kudla. Okay. Ne accommodation nako ngesintu kuthiwa kulala la utawulala khona. Okay. Bakhumbule abantu baphathe thawula kusula nemafutha eqobo. Okay. Yes sebangagokisa kumlinge esenqoba nangabe babede amafutha lesinawo la khaya ngumlinge esenqoba. Yes. So kahle uthi abantu abakhululeke besondele ukudla kuzobe kukhona accommodation izobe ikhona. Lapho futhi batawulala kahle kakhulu. Ngiyabethembisa lokuthi la kudlene nala kule accommodation batawuphatha ngiko lokumahala bese kuthi lo msebenzi wokwethwala utabe ungekho mahala dokotela. Okay. Utabe wentiwa ngidokotela ngelinani lelitsite lo liva wena mase ufonele njengoba laba la sebangenile nje sebavile ukuthi indlela ihamba kanje. Ngoba abantu beva lapha nangishale sasingisi sa for free. Ngathi noma le video yasithi for free yonke into yini angathi kahle kodwa nje beva lesingisi ngoba dokotela weshaya ulimi lwa George kakhulu bese abantu bayajabula. No, ngicabanga ukuthi kubalekile sicacise njengobuwenza ngoba phela nami bese ngiconfuse ukuthi bebethi for free shothi udokotela lezi zinto lezi ayithenga azenza ayihlanganisa travel amazwe angawo nje uhlezi ungekho. Shothi kahle uthola for free nawe bese bengiconfuse lapho ke but singathemba ukuthi abantu bazo understand ukuthi cha ukuthwala kuyakhokhelwa kodwa uzothinta udokotela ngasese. Ya ngalokuthi kwethwala lokho nalokuthi ke sekwendeke nezinto letinenge kusabhaliswa la kungenela abantu abakhulu la. Sengiworried nami ukuthi njengoba labantu abahlanganisa kufanele vele umuntu abe umuntu lokuhloniphako letinto zakhe kahle because kube sekufona nabantu abakhulu labatothatha nje uthwala ngoba abantu babonile ukuthi uma ungakethwali uyawuphika uziyokufa. Ya kona kuyiqiniso kasi siningi abantu basenkingeni bafuna imali and indlela yokuthola imali ikona ukuthwala osekuproven. Yes. Sikhuluma ngabantu asebeboniwe awudokotela Mnguni asebathintile abanye sebekhulumile. Yes. Kuproven ukuthi udokotela Mnguni unayo lento le. Nami cha ngufakazi nabantu kuhlezi ngibatshela ama video ngithi ufakazi. Kodwa ke dokotela ngifuna ukuunderstand. Lo 30 nawo enye issue sinayo. Abantu bayakhala ngo30 bathi mncane kakhulu dodo 30. Kahle ufuna ukubancisha nje ukuthi nawo bazothola umcebo. Bafuna uqala u2026 benemali bafuna uDecember wabo bawudle benemali kodwa u30 mncane kakhulu. Ya kuthi ifikile tincingo nje abantu abakhala kakhulu ngenombolo ukuthi awunayo bakhala seyincane kakhulu kwende njani dokotela sekwendeke. Nami bengizama ukuthi lo msebenzi uhambe ngikhona ukuthi nalowo muntu athole isandla sami njengoba ngidakwenda udumulo tawentiwa ngilomnye umuntu abebentiwa ngimathupha. So ngicela ke ukuthi bani ba understand ukuthi ngidawumane ngete 20 abantu bane babe ngi50. Okay. Kulo 30. Ngesizathu sekuthi ngititholile nami incingo lechoko ukuthi dokotela siyaqela sicela ukuthi manje usengete simane nathi sithole lithuba. Nginika lithuba lokugcina ke lela 50 asayi kulenye inombolo. Ngesizathu sekuthi ngifisa ukuthi wonke umuntu otabe esukela ngemhla ka22 make afika sitakale afika aphumelele
uthi ke lo munye nangabe sibanenge ukuthi awungendiwa yini ukuthi singaphumeleli ngidawuse sengithi ngemalanga lamanengi kanye ngithembise ukuthi abantu batawufika kwi Friday bahambe Sunday. So uma senibanenge kakhulu ngidawuphindze ngiyibite lenye inanja mhlambe eminyaka elolandzelako noma ke nini uma ngabe nendlulile kulo 50. Cha nalokuthi nje into ke into enokudla phakathi nabantu abaningi ibe inkinga. Ngicabanga ukuthi nokuba caterishela kokugcina sekuba nezinkinga gcina umuntu esethola ukuthi iservice akayitholanga ngendlela kuyona yona. Ngoba bonke labantu as much as befuna ukuthi babe u1,000,000 kodwa bayefuna ispecial attention ngamunye ngamunye. Awu futhi bafuna nalokuphatheka kahle ngiyaxela nje ukuthi bantu bafike early ngalo Friday. Bafike early kakhulu mhlambe nabo ngaba kahle bangalala la Thursday titovule tiqale tibulalane kusetshenzwe kwentiwe ama rituals kwentiwe lokwanalokwa kubikwe nasemakhosini kuhlonishwe lo msebenzi lo tabe wendiwa kuze kuthi into tebantu tekuthwala titohamba kahle. Khona ubuzile doda la comment section xasaye bambonile abanye baze bahleka becomment yakhe uthi mina ngiyafisa ukuza nomkhwenyana wami manje ke thina ngaba sibabili sizobalwa njengomuntu oyedwa noma njengabantu ababili. Bantu nabababili sibabala njengabantu ababili akubalwa njengomuntu oyedwa. Sizathu kwethwala kunemfihlo yakhona batawudiva ke laba batawufike bethwale kwethwala kwalona lothwalako noma ngabe neyifamily ungamane ubenefit kulona lothwele la ekhaya hayi ukuthi bese nithi nethwele kanye kanye ngisho ukuthi umuntu uzoyingenela yena separate ngoba kwethwala ngekwakhe. Shuthi dokotela mase sesikhuluma nje ngembaba sesisummarize abantu zobanikeza into yokuphila. Summarize kahle dokotela masenda kanjalo abantu batayi bathatha kuphila lokutabe sevele kubonakala ngithe kubo i-target yethu is January kuthi January nakukhala abantu bathi asinamali bona batayi bakhuluma ukuthi sesivele siwealthy sesivele siyasebenza sevele sinemali. Shuthi umuntu uyithatha manje ngoNovember 2022 November 22 u2025 by January shuthi kahle uDecember phela u22 sinyanga sisiphelile by January imali izobe ikhona. Futhi sinesiqiniseko saloko labantu labatayi befike la khaya bonke batayi ba right ngiko sende le nombolo yaba yincane ngoba sifuna ukuthi sende show ukuthi akekho lokhalako akekho loba confused. Indlela oyithemba ngayo ngiye ngikubona uyithemba kakhulu kuvulubekeni la uthi angiphumi ekhaya lakho imali ingekho. Ngabe nalana uzositshontshela into efana naleyo. Noma kanjani kutabe kuvethwa into lethithide ngiko ngithide ngitsinga bantu enombolo lencane ngoba sitabe sithi qabuqabu kulethile tikhona into letimatima kuze ukuthi bantu nodaba tosheshe liphumelele ngoba nasikhuluma kwethwala nasikhulumela imali ngeke bese ukuthi imali tati qhamukela funa ukuthi ibonakala ukuthi awu le mali labantu bethwese nje iyangena le mali. Okay bese ngizobuzela laba abasichamena ke ngiyazi ukuthi angikafiki kwi level yokuthwala ngisayifunela nje umlingi ngasencome ngisayifunela nje uhlanga lemali mhlambe ke thina ke sesinjalo senze njani. Laba bangafuni ukuthwala ngingabakhuthaza nabo ukuthi abete bathathe uhlanga lemali la ekhaya lo lungenamgomo ukuthi umgomo alibulali umuntu ekhaya uyakhona kuye esontweni uyakhona kuyakwenta konke lofuna kukwenta kude indlela ubonakala ngayo ukuthi wethwele bese kuthi umlingi esencoba na ufuna ukugembula ube nemali la kadokotela 3000 umlingi esencoba solo lelibhodlela ngalikhulisi kule price but ukhumbuleke ukuthi na ufuna nje ukuthuthuka usuke lokhisimusi lokube khona lokudlako sheshe ufike udokotela uthenga libhodlela utokhona ukuthi udlale nyalo utokhona ukuthi Christmas mhla 25 ube sowuthengele abantu abakuthi impahla sowulungisene imali isikolo sowuthengele icathulo. Kodwa ngomhla ka22 November abahlehle bonke laba abanye abafuna uhlanga lwemali osobudila nje nalabo abazothwala. Kuleyo weekend leyo dokotela utabe nje adila ngalabantu bakhe laba tothwala kuphela utabe kungendiwa leminye imisebenzi leseceleni sitabe nje sibhizi ngalo umsebenzi wokwethwalisa kadokotela kaMnguni. Dokotela sabonga kakhulu inamba dokotela ikhona ku screen and ikhona ne bank account kulabo abathi bona ba interested bafuna uzothwala ukuze kube lula ngoba ngawuthi kuzoba clear uqala umfonelo dokotela usho ukuthi cha ngiyafuna ukufika ngosuku oluthile omhla 22 akuchazele izinto ezodingeka kuyimande ufaka imali le eyokubamba isikhala sakho. Sibonga kakhulu futhi kubabukele emakhaya indlela abasiphethe ngana labasihlonipha ngayo sithi ababe nelusuku loluhle baseda kadokotela. Siyabonga.